Interno raseljena lica sa područja Kosova i Metohije još na Brezovici čekaju povratak u svoje domove. U 4 kolektivna centra i u privatnom smeštaju na području Brezovice i Štrpca oko 800 raseljenih Srba jedva sastavlja kraj s krajem. Opština Štrpce je sredina u kojoj živi 12.000 Srba. Iako se život odvija u ograničenom prostoru, tu su juna 1999. godine utočište našli mnogi Srbi iz Uroševca, Kačanika, Prizrena, Prištine i drugih delova pokrajine iz kojih su bili primorani da odu. Neki hoteli i odmarališta na Brezovici već više godina pretvoreni su u kolektivne centre. Na samoj Šar planini u zgradi Elektrokosmeta živi 52 interno raseljenih Srba. Oni u svemu oskudevaju, skromna pomoć stiže samo od Crvenog krsta Srbije. Kad smo došli ovde 2. jula smešteni smo u tom kolektivnom centru, izgubili smo posao. Moj muž, u stvari ja nisam bila ni zapošljena, pošto sam bila sa 5 dece, nisam ni mogla. Kad smo došli tu, došli smo, smešteni smo 7 godine, nemamo pravo ni na minimalac, ne znam zašto, jer 25 godine moj muž ima radni staž, ta banka nije bila privatna, ta banka bila državna. Što uradilo ministarstvo, kako uradilo, vrag neka gi zna. Uglavnom, mi smo ostali sa 2 deteta, jedna mala je 8. razred, jedan mali sin 4. Sami nabavljamo knjige, sami nabavljamo sveske, hleb dobivamo i tako humanitarno, špagete, makaronu, tako nam bace po nešto kad imaju. Ali džaba, ne može moje dete da odnese na čas makaronu. Treba mu knjiga, treba mu sveska, treba mu da se obuje, treba mu kad dođe da jede. Treba da imam ja novac i za jedan sirup. Ima li izgleda za neki posao? De, ajde. Bilo što, ja ne tražim da budem ministar. Moj muž neka uze jedan portir, neka uze jedan čistač. I ja da pišem u knjige ne mogu, da mi ostupe za šefa, ali da čistim, da dobijem 10.000 dinara, da prehranujem tu djecu, ja mogu, ali gde? Kako? Gde da uđem? Sve se zatvorilo. Bi se vi vratili u Uroševac kad bi se stekli? Sutra bi se vratila na moje 5 hektara zemlje, na moje dvorište. Kako da se vratim ja, da mu ubije tamo, da izginem? Znači, samo ta duša i tu dušu da mi gomići. Moram je da živim, još 2 deteta imam da podignem, a ovo što je punoletno otišlo, ali ovo propusteni smo, vala na ništa. Da li vas obilazi neko? Što ima da nabila? Evo ako sad vi. Pišu, 1000 put ne popisali, mi od toga nemamo ništa. Pa popisuju, pouzimaju matične brojeve, pa sve. Ništa. Uzu oni dnevnicu i otinu, od nas nema ništa. Pomoć nemamo, taj. Od Crveni krst sa strane, drugo ništa. Je vam tesno ovdje u jednoj sobi? Pa sad, tesno nije tesno. Moramo ovdje. Nemamo gdje da odemo. Smete u Prizren da odete? Pa u Prizren ne baš. Ne smiješ sam. Niko ne ide više. A ti sam da se uputiš, ne ide. Ne bi smjeli sami. Ja sam od Gornjeg sela, a udata u Talinovac. Talinovac, mislim, živela sam, a sad sam ovdje živim, 7-8 godina ovdje sam. Suprug mi je tamo, počeli su da prave kuće, ali to je napolovina, a drugo mogu da vam javim da to nekako nesiguran život. Ne znam. Ne smete da idete tamo? Da, narod se, mogu da ti kažem, oslobodio malo, ali to je nesigurno. Ne znam šta može sve da ispadne dalje. Može svašta da bude. Otkud znam. Evo, ja prva, moje dete uopšte mu ne pada na pamet samo da ode. Ja ću da odem, a ja isto kao na rizik. I ovi ostali drugi isto. Suprug mi je tamo, ja se sekiram isto za njega. Ne znam šta sve može da ispadne. Da nevolja može biti još veća, kažu, pokazuje im i život 11 izbjeglica iz Hrvatske koji sa njima dele krov nad glavom. Milena Dragičević preživela je Oluju 95. godine i sa sinom i majkom od tada živi u sobi od 16 kvadrata. Ja sam izbjegla 91. godine iz Gospića u Srpsku krajinu, otkud sam ja rodom, i 4 godine sam tu živjela. I onda, kad je nastao taj veliki egzodus, progon, kada je napadnuta krajina u zoru 4. augusta, svi mi
svi mi tada iz moga sela i naravno cijelo stanovništvo Republike Srpske Krajine krenulo je u taj nesretni egzodus, pomjeranje sa vjekovnih ognjišta. Došla sam u Srbiju 12. dan, to jest 15. augusta, kako sam krenula od kuće iz sela, iz Krajine, iz Hrvatske. I stigla sam u Beograd i Čukarički crveni krst odmah me uputio na Kosovo. Ja sam tražila sam da ostanem u Beogradu, ako nije moguće u Beogradu, u nekom prihvatnom centru, bilo gdje u Srbiji, međutim, oni su rekli da ne može to, da nigdje ne postoji ni jedan više prihvatni centar, sve je puno, samo Kosovo dolazi u obzir. Planovi moji su, ako ne daj Bože dođe do toga da Kosovo bude nezavisno, onda ja ću tražiti odlazak za inostranstvo, bilo gdje bilo koja zemlja, čak i normandijske zemlje, Švedska, Norveška, a Srbija ne, to nekim čudom, jedino da odem najprije inostranstvo. Ja bih htjela da se vratim u Hrvatsku, međutim, neće moj sin to i onda to ja ne mogu. Inače bi se ja vratila u Hrvatsku, što da ne, to je moja domovina, ja sam porijeklom od tamo. Nikud ne mogu, oboljela, ostarala, nikog svog kraj sebe da me odbeze neđe makar. Snabdjevam se, mol onoga vam donese, mol onoga da vam donese. Bratanac nema kada, on uvijek nekuda juri, šta ja znam. Pa tako se snalazim, znaš ko će me poslužiti. Teško je, težak moj život. Predstojeći zimski dani na Šar planini dodatna su im briga jer su zime duge i jake. Ipak najteže im kažu pada to što su od svih zaboravljeni i ostavljeni.